कर्नामय बुङ्दिया नेपाली हौ वंशावली कथ ठया न्यय भए जुजु कर्नामय ध्यान व्रत चोङ पूर्वाव नरेन्द्र देव राजकुमार जन्म जुगो खटक न्यवयको जुल ठन वया कुयगो भ वन्टेना न्यना दिस गौटैको राज्य सट्टा वीर बाहु टाइम जुजु शासन नाचुङ इले अन सुमति टाइम महा धना दिम महाजन छम डुगु ज्याचन वो महाजन मोरुको टाइको छुया मोरो दास दासी पशु पंछी हीरा मोती धन सम्पत्ति डक्क परिपूर्ण जुयान सन्तान सुख मोरो सन्तान छमेसी निम्ति यक्वे धर्म कर्म याट कर्नामय या उपवसत व्रत डन छन कर्नामय मंगसे वया छम फकीर वया वरदान बिउ ठ्याउन टाटा पिन दुख्नु फकीर ठौ छको पिच्छा फौ खन सुमति महाजन फकीर एट लस्कु सेना डुकल दान प्रदान एट ठग दुख डक्को खन फकीर सौ छगर काके छोट वो सौ सुनामकंक नी छन्तको भेक्ट टोपियाटी नी छन देव फकीर ठमहे चाका वेट गया बिरकयावन सुमति महाजन सौ एट भेक्टेटया मेग भेक्ट टोपिया ढुको कोठा यंका तया बिल वो ढुको कोठे टाच ठमहे खाना जुल कर्नामय फकीर पेसे वो खनिवा कर्नामय नाप्लाट नारायण दियन क्वा बियत कर्नामय खन्जना नारायण वो भेक्टे ठय जन्म जुवेको संकल्प याना अन निम्म अन्तर ध्यान जुयावन नीसन दिने सुमति महाजन नीची यात्रा तीर्थे मोलु उनाचुङ इले महाजन कलाम ढुकु नवगो कोठै बारे सुमति महाजन छुये मकसी बिस्का टगले कोठा अपासक छुजिरका उत्सुक ज्या टाचा कया सुवन जुनला सौ छवरा भेक्टे त्या टोपिया टौ खनिवा हेट थजक वस्तु न टुक्टी त्या टेगला टका हा सागले वा छया बिल तीर्थ स्नाने नाम महाजन ढुकु चला चुङ खनिवा दुआवना सुवले सौ मख कलामेसके सौ घन्टे आटियर कान्यन कलाम सौ सागले वाछ्यु खकन महाजन टम मिजुल सन्तानले लागि तयाटीको जुक्को डक्को ख कलामेस टकन कलाम न पश्चाताप यात उग्रिमे फकीर ठंका वला महाजन छ्या छ्या जुल जुगो डक्को ख फकीर टकन फकीर सागले चुङ सौ डुगु पिगकया सौले दुन जन्म ज्याचम मचकाल अले फकीर महाजन निय गर्वे डेगो लक्षण मरुगले ठटिया मागो ठो मचन छिमसा सागले वाचे ढुङ्गुको जुया ठो मचे अधिकार न छिमके मन्ट छिम सन्तान सुखिय कर्म मरु खनितया मच ठमय लइरका जनावन सुमति महाजन व कलाम ठाउ कर्मट दोष बिया पश्चाताप या नाचन फकीर यिंकि नुका व मचटा गोरखनाथका नामकरण यात अले शिक्षा दिच बिया पालन पोषण याना टोरिको जीव कान फट्ट जोगी गोरखनाथका नाचले जुल गोरखनाथ टोरिको जिया ल्याम जीव उइट मागो टक्को बन्दोबस्त याना कर्नामय फकीर अन अन्तर ध्यान जुयावन वो ढुङ्गा गोरखनाथ ठ गुरियाट लुमुकेको ध्यान याउ याना चुन छन गोरखनाथ ठ नारायण जुयाचुन बोले गुणकाम देवियट कर्नामय नेपाल हेट ग्वालियाना बिट हेगु खन्लुम सेली ठ नेपावनीको कोष्ट ठग ठ्याबा टोटा नेपाय हालचाल व जुजु नरेन्द्र देवी चर्टिकाला सुएट नेपा दुआवल नेपा छेनुवा गोरखनाथ छौ सुली खन अन सुलीले मो एला ठोटोना चो पिन्ट न खन अन बालासे ल्यास्चम सुली मे छम न खन पल्खले प सुलीमे सुमरेवा गोरखनाथ दुआवना ठग मध्यपान पियाको प्यास लंका बि फ्लाट कान्यन अजंग टरिकम कानफट गोरखनाथ खना न्यवा छुड्या छुड्या जुल लिप प्यास लंका बिरका कनेटक इ फोन गोरखनाथ र चोछि ठठा छेनीको कोचित चाने जुल सुली मेज मन मोच वो परदेश व म मनोला पक्कै मुख्ने च देवट खला फुट खला तस्क दोमन ज्या ठठा चम गनेडियो आराट न यात गनेडियो प्रश्न ज्या न्योनी प्रकार जुल सुली मेज खन्जना डक्को समस्या समाधान याना बि धन्दकामा त्या अन्तर ध्यान ज्याउन सुली मेज ठो एला ट्याटको टुक्टी सोमले डक्को ठलबल बे बिग जाया छन डक्को ठले नाग कुइका रक्षे नाचुन कनेस्टे नित्य कर्म सिरेका गोरखनाथ मध्यपान यागो सुलिमे दुआउन सुलिमे जन ठले जाका एला ट्याबल गोरखनाथ टोन एला ठो निश्चित टोन मफु बोनी जुल आखिरे गोरखनाथ ठय हारे चाया आटोनी काट सन्तुष्ट जुलटका डेडे चुइका डनाउन चाने जुल गोरखनाथ टिजको टुक्टी सुवाउन टुक्टीले नाग कुयाचुङ ठले एला ठो बे बियाचुङ खन ठोय नागे कारण ठाउँमा सुली मेजेट र ट्याकिमो फुगु टाका मन्त्र तन्त्र सार्नियाना तारन्टेया नाग डकुष्ट लानाइका मृगष्टली नाग आसन्तेया ध्यान सार्निया त अनली देशे वावेगु दित